opsi sabo pangke Pucongke duda kecewa. Bulan 11 tanggal 8 sidang umum MPR Aceh. Sidang umum MPR Aceh. Jujur di kampung kecamatan rombongan 2 juta lebih. Rombongan 2 juta lebih. Mahasiswa ngan Taliban tujuan Jino tak sama. Tujuan Jino tak sama. Ulama rame tok kenan DPR Pitro getuka. DPR Pitro getuka. Sabo hate kasapu keun referendum nang jira tuka. Harga mate anjir kurang mahayum Aceh mulia. Ha ele hai ha ele pikele bangsa Aceh. Ha ele hai ha ele pikele bangsa Aceh. Puan janji sabe-sabe tapi sapu pitan bere. Puan janji sabe-sabe tapi sapu pitan bere. Rakyat Aceh Jino mandung kasapu keun duha muda. Rakyat Aceh Jino mandung kasapu keun duha muda. Kali pakat apa kemun referendum ke Penawan. Kali pakat apa kemun referendum ke Penawan. Dua opsi yang gelake neji bilehana hawa. Kepe opsi sabo pangke itu pelage yang kakak. Opsi yang pun pisangan RI dan arti Aceh merdeka. Yang kedua hak otonomi dan RI laga biasa. Dua opsi yang gelake neji bilehana hawa. Kepe opsi sabo pangke Pucongke duda kecewa. Bulan 11 tanggal 8 sidang umum MPR Aceh. Sidang umum MPR Aceh. Jujur di kampung kecamatan rombongan 2 juta lebih. Rombongan 2 juta lebih. Mahasiswa ngan Taliban tujuan Jino tak sama. Tujuan Jino tak sama. Ulama rame tok kenan DPR Pitro getuka. DPR Pitro getuka. Sabo hate kasapu keun referendum anjir tuka. Harga mate anjir kurang mahayum Aceh mulia. Ha ele hai ha ele pikele bangsa Aceh. Kepo janji sabe-sabe tapi sapu pitan bere. Ha ele hai ha ele pikele bangsa Aceh. Kepo janji sabe-sabe tapi sapu pitan bere. Ha ele hai ha ele pikele bangsa Aceh. Kepo janji sabe-sabe tapi sapu pitan bere. Ha ele hai ha ele pikele bangsa Aceh. Kepo janji sabe-sabe tapi sapu pitan bere.